Karbi Anglong angkang along long le alam ki jidun elapen long le pataka banai ka chung alam ki klang bom lang ason si difu circle long ta long le patalam ki klang chulilo along le patalong amen kaprek lapen kilong abang akaprek lake sevali rohang pi dak number 115 lapen 156 alang le methang long lelo sitame isi mahumi me alam bangke dak number papa daksi inut bapuram terang abang 115 dak number adim anut kaprek amen chethat rong lapen 156 adak number long abang ki amena bapuram terang cherai si 156 adak number papa si 117 cibidet adim lake block 2 bonglong kam salong lanchot takali alang li 154 adak number along ke hemopang cholong le along ta bapuram terang thi paru hum si amen chibi ko posibir ta long du mahome me alam bang ke map along ke dotanga dak number koson si kangbo choklo lapen map along ke lava una sonma bangsolan ki aputak difu circle office along sidame hearing padolo hala bangso por bapuram terang atum thang nat kinang sot alo paklang dun thekte denlo lason prote map along ke klang hama bangke isi mahome melo lasi difu circle along insai un ac Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Singsai Pupusi Beta Longdun bangso putak komasi kilongji malong lemaki aporsi theklong por News 6 report News 24 Karbi